krstom vere zmajevog lika. Idu vitezi srebrni krila sa krstom vere zmajevog lika. Despotov pečat zlatim grudi ognjenog uma kraljevski red. Despotov pečat zlatim grudi ognjenog uma kraljevski red. Pod vrbovim vencem sabor se sprema, vekova moćnih priziva zvon. Prinčeve princeze, ključevi i veze, ljubavlju bude naš velik grad. Svećava drevna, radošću sija, viteškim srcem pevajmo sad. Od Lazareve subote do cvetne nedelje viteško bajku živimo svi. Zakone večne pronosi reč, vetrova ruža i orlova let. Majstori pera, vajari i pojci, braća pomaču, sestre u vezu. Sa najviše kule Stefana zgleda, u kolu igra za viteški svet. Pod vrbovim vencem sabor se sprema, vekova moćnih priziva zvon. Prinčevi princeze, ključevi i veze, ljubavlju bude naš velik grad. Svećava drevna, radošću sija, viteškim srcem pevajmo sad, pevajmo Budimo ono što jesmo. Dobrodošli na Vitez Fest. Dragi prijatelji princeze Linde Karađorđević, časni oci, vaša ekscelencije, poštovani predstavnici državnih institucija i članovi diplomatskog kora, dragi gosti, vitezovi duha, umetnosti, kulture, sporta, medija, privrede, tehnike, poštovani domaćini, predstavnici Art Galerije Axios, poštovani predstavnici portala Serbia World, vestija iz dijaspore i Srba u regionu, u ime njenog kraljevskog visočanstva knjeginje Linde Karađorđević, njenih sinova prinčeva Đorđa i Mihajla, u ime kraljevskog reda vitezova, pomaže Bog. I dobrodošli na Međunarodni multimedijalni festival viteške kulture i umetnosti. Vitez Fest 2022. i Nedelju viteštva. Nedelja viteštva je počela pre 2 dana, 11. aprila, i trajeće do kraja ove nedelje. Od prekjuče 11. do sutra, 13. aprila, će se njeni programi prirediti ovde, u prostorijama pres centra UNS, Galerija Axios u Knez Mihajlovoj 6. 14. aprila u Ruskom domu
Kraljice Natalije 33, a 15., 16. i 17. aprila u Jugoslovenskoj kinoteci u Kosovskoj 11. Tokom ove nedelje ćemo prirediti predavanje naših najeminentnijih arheologa, arhitekata, istoričara, stručnjaka srednjovekovne istorije i prikazati najveće klasike i ostvarenja svetskog i domaćeg viteškog i herojskog filma. Program ćemo vama najaviti na kraju ove večeri. Zahvaljujemo se koncertnom umetniku i pedagogu, osnivaču ansambla za ranu muziku Renesans, gospodinu Ljubomiru Dimitrijeviću, koji nam je odsvirao kolo srednjovekovne Srbije pod imenom Ostroljanka. Hvala Ljubi Dimitrijeviću na predivnoj muzici koja najavljuje veličanstveno današnje predavanje. Pored višedecenijskog pedagoškog rada sa ogromnim brojem mladih, od 1973. godine Ljubomir Dimitrijević radi kao profesor flaute u srednjoj muzičkoj školi Josip Slavenski. Izveo je iz svoje klase 60 flautista, a preko 40 ih je položilo prijemni ispit na raznim muzičkim fakultetima kod nas i u inostranstvu. Svira pored moderne flaute i 20-ak starih srednjovekovnih, renesansnih i baroknih duvačkih instrumenta, kao i sve duvačke narodne instrumente. Gospodin Dimitrijević jedan je od osnivača 1968. godine ansambla Renesans i 1985. godine ansambla Ars Nova. Član je ansambla Balkanika, koncertnom delatnošću se bavi od 1972. godine i redovno učestvuje na Vitez Fest od 2004. godine od svog postojanja. Sa ansamblom Renesans je učestvovao u stvaranju himne Vitez Festa, viteške pesme, koju smo čuli na samom početku ovog multimedijalnog predavanja. Hvala još jednom velikom čoveku i umetniku, Ljubomiru Dimitrijeviću, vitezu rane muzike, velikog srca. Kraljevski red vitezova sa partnerima od 2004. godine organizuje na Beogradskoj tvrđavi prvi festival viteške kulture i tradicije, koji je postao uzor i inspiracija mnogim u Srbiji i mnogo šire. Vitez Fest je namenjen deci i roditeljima, kao i brojnim gostima iz Srbije i čitavog sveta. Kroz kreiranje i produkciju jedinstvenog festivala za decu i turiste, Vitez Fest na inovativan i edukativan način povezuje bajkovito vreme vitezova i moderno doba, Beogradsku tvrđavu Despota Stefana i Kamelot kralja Artura, viteške turnire i kompjuterske igrice, srednjovekovne haljine i visoku modu, teatar i film, dvorsku i savremenu muziku, kovani mač i hologram, Srbiju i svet. Pod sloganom Klinci i klinceze, postanite prinčevi i princeze, Vitez Fest vas poziva da doživite pravu srpsku bajku na Beogradskoj tvrđavi. Etika i estetika, plemenitost i lepota su ključni ciljevi i uzori kojima teži njeno kraljevsko visočanstvo, knjeginja Linda Karađorđević i svi birani saradnici kraljevskog reda vitezova, vraćajući vas celom svetu, a i našem potomstvu, najbolju sliku viteške Srbije, svetog despota Stefana Lazarevića, ktitora Beograda i slave kraljevskog reda vitezova. Na današnjem događaju ćemo imati čast i zadovoljstvo da vidimo, čujemo Jasminu Ćirić, docenta Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, spoljnog saradnika Instituta za istoriju Umetničko-filozofskog univerziteta u Beogradu. Njena posvećenost srpskoj kulturnoj baštini i njeno istraživanje se fokusira na vizualnost i značenje pozno-vizantijske umetnosti i arhitekture. Zainteresovana je za istraživanje načina na koji je ornament funkcionisao u različitim materijalima i kako je korišćen kao moćan vizualni prenosilac intelektualnih i duboko prožitih teoloških značenja. Tačnije, njen rad je orijentisan na prepoznavanje mogućnosti slikanja tela u Vizantijskoj crkvi aktivnim učešćem u liturgiji. Član je Međunarodnog arhivskog saveta u Parizu pod pokroviteljstvom UNESCO, Udruženja vizantinista u Parizu i Međunarodnog centra za srednjovekovnu umetnost u Njujorku. Autor je više desetina naučnih radova. Jasmina Ćirić i Ljubomir Dimitrijević će nam danas govoriti, svako na svoj način, na jednu od najlepših tema za savremeni srpski narod, a to je freska, muzika i život na srpskom srednjovekovnom dvoru. Molimo vas da ih toplo pozdravimo. Hvala vam puno na ovom lepom uvodu. Pošto sam ja inače navikla da stojim kada predajem, a ne da sedim, malo jedno odstupanje.
od dosadašnje prakse, dosadašnjih predavača. Dame i gospodo, najpre vam zahvaljujem. Hvala, Ljubomire. Nije potrebno imati mikrofon. Aha, mislim da se čuje, da. Zahvaljujem, dakle, što ste se okupili u ovom broju i što ste došli da čujete neke teme koje možda nisu toliko zastupljene u našoj, da kažemo, široj javnosti, ali za koje i tekako ima prostora u okviru Vites Festa i nadam se da je ovo početak naše lepe saradnje, ali evo kao što je Zoran vrlo lepo u uvodu pomenuo, moje stručno interesovanje je najviše usmereno na arhitekturu, na portale crkava, razloge zašto se otvaraju portale, ko prolazi kroz portal, kakvi su to ornamenti na portalima i da li ima neke veze upravo sa ornamentima na odeći, koju evo imamo prilike i sada i uživo da vidimo, i da li taj ornament u stvari funkcioniše jednako na građevini kao što je dvor i odeća, a pokazalo se da i tekako ima. Kada smo govorili o počecima, dakle na počecima naše saradnje i kada smo dogovarali ovo predavanje, naš dogovor je bio da upravo pokrijemo na neki način temu koja pokriva i fresku, i muziku, i na neki način život na srpskom srednjovekovnom dvoru, ali dakle, ovog puta i zbog vremena koje imamo na raspolaganju, ja sam odabrala da danas govorimo uglavnom o dva perioda naše poznasrednjovekovne istorije. Dakle, uzimamo za primer najpre kralja Milutina i ovo naravno ne bez razloga. Vi znate svakako da je i prošle godine se navršilo tačno 700 godina od upokojenja kralja Milutina i razume se, to je bio povod da ne samo dakle da se organizuju i naučni skupovi s tim u vezi, nego između ostalog i da se malo bliže govori o vremenu kralja Milutina. Naravno, kako to obično biva, mi obično govorimo o arhitekturi, o izvanrednom freskoslikarstvu iz vremena kralja Milutina, međutim, šta se dešava kada je u pitanju dvor? Šta se dešava kada je u pitanju ono što je bio svakodnevni život? Odakle mi pronalazimo neke izvore, a i tekako su sačuvani, kako je zapravo funkcionisao dvor kralja Milutina. Mi ćemo najčešće u naučno orijentisanoj historiografiji naći podatke o tome kako je kralj Milutin bio nagizdan, kako postoje podaci o banjskom zlatu, o zlatu kralja Milutina. Dakle, to su sve legende koje su već vekovima sačuvane i koje se i dan danas, posebno na Kosovu i Metohiji, prepričavaju i dakle, to je itekako živa materija među ljudima. Međutim, dakle, mi to možemo videti na freskama. Upravo ovde vidite na vašoj desnoj strani, dakle na desnoj strani slajda vidite kralja Milutina. Ovo je predstava iz crkve Bogorodice Ljeviške u Prizrenu gde je on prikazan u punoj snazi i to je jedinstvena predstava kralja Milutina na purpurnoj pozadini. Razlog zašto pokazujem, dakle i zašto ga na neki način sam ga uporedila sa Andronikom II. Paleologom, dakle koji se nalazi na levoj strani ovog slajda je kako biste pokušali da uočite na koji način zapravo kralj Milutin gotovo u potpunosti isto izgleda kao Andronik II. Paleolog. Dakle, rekli bismo možda u nekom savremenom rečniku da je tako reći iskopiran, a možda nećemo biti ni subjektivni ako kažemo da je kod kralja Milutina još i raskošnija odeća u odnosu na ovu predstavu Andronika II. Paleologa koja je ipak jedna knjižna iluminacija i predstava manjeg formata i otuda je došlo i do redukcije nekih ornamenata. Razlog zašto vam pokazujem ovaj slajd je upravo kako ne bismo i mi sami bili možda u iluziji da je država kralja Milutina na jedan način bila i korak iza Romejskog carstva. Reklo bi se na osnovu sačuvane arhitekture, na osnovu ornamenata, na osnovu fresaka, da smo zapravo bili ispred njih. Neću biti subjektivna ako to kažem. I sad, naravno, pazite, postoji jedan rukopis koji je sačuvan i koji govori upravo o poseti jednog romejskog poslanika
visokog, da kažemo, funkcionera u Carigradu. Reč je o Teodoru Metohitu, koji je, evo na desnoj strani slajda, to je ovaj gospodin sa ovim turbanom, kako bismo rekli, u jednoj bogatoj odeći prikazan. Ovde na ovom slajdu on je prikazan, dakle, sa modelom njegove zadužbine u rukama, to je manastir Hrista Hore u Carigradu, u današnjem Istanbulu. On je, verovali ili ne, čak u 5 navrata dolazio u Srbiju kako bi pregovarao sa kraljem Milutinom, kojeg naziva Arhont, a vrlo često naziva Srbe tribalima u tom njegovom rukopisu koji je sačuvan pod nazivom Poslaničko slovo kralja, poslaničko slovo Teodora Metohita. Dakle, 5 puta je dolazio u Srbiju i u tom rukopisu postoje zaista izvanredni opisi našeg mentaliteta. On zaista svoj putopis počinje tako što prolazi kroz Zlatnu kapiju Carigrada, opisuje na šta sve nailazi tokom njegovog putovanja do Srbije. Po svim prilikama do susreta između kralja Milutina i Teodora Metohita je došlo u Skoplju. Nažalost, od te dvorske arhitekture u Skoplju, nažalost, nije ništa sačuvano. I dakle, možemo samo nagađati. Ali, on, dakle, u tom njegovom putu opisuje čak i kada se sreo sa jednim Srbinom, kako je padao sneg, kako nije hteo da stavi kapu, što sada na neki način opisuje malo i te naše osobine koje se eto, od srednjeg veka pa do danas i nisu preterano izmenile, i govori opet o nekom mentalitetu. Ali imajte u vidu da će on vrlo često, kao što ćete i videti na kraju jednog citata, biti pomalo ironičan kada su u pitanju Srbi i opisi naše kulture. Tako on, na primjer, daje fantastične opise kada je sreda i posan dan, na primjer, on daje opise da je poželeo da jede ribu, da je išao u crkvu, opisuje ponovo jednu crkvu u Skoplju koju mi danas apsolutno ne znamo ništa. Ona se nalazila vrlo verovatno pored Vardara, danas se pored Vardara nalaze neka druga zdanja i nema apsolutno mogućnosti rekonstrukcije. E sad, ono što je važno, ja ću vam i pročitati taj deo, recimo, on ovde kaže: i tako se ja nađem u stanu, znači to je neki deo koji je bio njemu posvećen i pripremljen stan za njega, a sa mnom su tamo određeni i ljudi iz kraljevoga dvora kao nabavljači i nadzornici hrane i ostaloga što je neophodno i kao hitra posluga na službi i meni, i slugama. Od ovoga trenutka svakoga dana otuda ovamo sve u obilju stiže. I više i bolje nego što bi bilo potrebno, i to u toj meri da bi možda dostajalo ne samo za nas, već možda i da nas je 2 puta toliko. Osim divljači, dobijamo i mnogo raznih ptica i druge jestive zveradi, kao što su šumski veprovi, jeleni. Pored toga, obično svakoga dana se sa Arhontove trpeze šalju mnogobrojna ukusno pripremljena jela i poslastice u zlatnim i srebrnim tanjirima i posudama, i to ne zarad potrebe, nego više zbog počasti. Dakle, ovde je bio na neki način i realan kada govori o našoj kulturi. Mi vidimo, dakle, da on daje opise iz obilja, ali ne govori toliko o izgledu dvora, dakle, gde je njega kralj Milutin mogao primiti. Izvesno je da je građevina postojala, ali to nije sačuvano. Imajte u vidu da je ono što je vezano za samu strukturu i arhitekturu dvora, nažalost, danas pod vodom. To je po svim prilikama ona poznata priča o dvorovima gde se danas nalazi jezero Gazivode, i bio je u planu jedan film i snimanje s tim u vezi, dakle, koji je bio najneposrednije vezan za podvodnu arheologiju, ali nažalost, koliko je meni poznato, to do dana današnjeg nije realizovano. A verujem da bi nam to pokazalo i tekako mnogo detalja, jer upravo deo tih vladarskih dvorova je obnovljen za vreme majke kralja Milutina, kraljice Jelene. Kako god, ono što mi svakako znamo, opet imamo opise koje nam je ovaj romejski veliki logotet ostavio,
I on naravno opisuje kada dolazi ponovo kod kralja Milutina, pazite čak 5 puta, pa pregovaraju o tome ko su taoci, potom vezano za teritorije koje se najviše tiču teritorije današnje Makedonije, jer ne zaboravite da ipak pričamo o vremenu 1298. godine, kralj Milutin je već ušao na tu teritoriju i naravno u toku su diplomatski pregovori. E sad šta kaže ovaj naš gost? Čitava ceremonija i prolazak behu vrlo elegantni, sa puno uvažavanja i kićenosti, što naravno mi vidimo na osnovu ove freske iz Ljeviške koja otprilike odgovara, malo je dakle, ovaj opis mlađi u odnosu na fresku, kaže, pokazujući i obznanjujući stanovništvu dolazak plemenitog poslanstva najvećeg gospodara. To je vrlo važan moment koji on koristi, jer najveći gospodar, kralj Milutin, praktično i sami Romeji su ga zvali carem bez carske krune. I sam kralj se veoma bio nakitio i čitavo telo praznično odenuo, pretrpavši se dragim kamenjem, ovde već imamo blagu ironiju u rečenici, biserijem i naročito zlatom, koliko je god to mogao. Ceo dvor, ovo je sada važan moment, blještao je od cvilenih i zlatom vezenih tkanina. Pazite, obično kada mi koji se bavimo istorijom arhitekture, a Zoran, pošto je prvo bitno, da kažemo na neki način i kolega istoričar umetnosti, vi isto znate kroz svoje studije da uvek govorimo o izgledu zidova, o tlocrtu, odnosno osnovi jednog dvora, donji grad, gornji grad, ali mi apsolutno o interijeru srpskog srednjovekovnog dvora veoma malo znamo. Neka naša znanja mogu, da kažemo, biti popunjena na osnovu gotičkih zamkova, pa da možemo pretpostaviti da je tu i tekako bilo i fresaka, najčešće ornamenata, možda i nekih drugih komplikovanijih kompozicija i naravno ono što je bitno, to je proizvodnja tekstila i razume se transfera ornamenta koji se izvodi recimo opekom, upravo, pazite, ne zaboravimo da u vreme kralja Milutina je najveći broj Sasa proizvodio opeku koja ima jednu vrlo specifičnu proceduru pripreme na 900 stepeni Celzijusa. Od toga se isto tako zidao i dvor, dakle jednim relativno lakšim materijalom. Međutim, sve to je nažalost pokriveno jednim talogom koji danas imamo samo u istoriji i u književnosti. E sad, naravno, kada mi pokušamo kroz ovakve opise da rekonstruišemo epohu, pa vidimo da su postojali, dakle, i zastori, i zavese, dakle, i na najrazličitiji način ukrašavani su enterijeri, to nam i tekako govori da je naš ktitor, kralj Milutin, bio neko ko je bio u mogućnosti i da angažuje izvanredne majstore koji se bave proizvodnjom tekstila, arhitekture, naravno takođe graditelje, od kojih jedino znamo jedno ime. Idemo dalje kroz naš opis. Izabranici koji su bili oko njega bili su opremljeni i doterani vrlo neobično i gizdavije nego što je to i čitav ovaj, što bi se reklo, prizor beše po ugledu na carsku i koliko je moguće romejsku plemenitost. Dakle, mi sad otprilike imamo jednu rekonstrukciju tog događaja, kako je to moglo izgledati. I sad, naravno, idemo do kraja, kada on kaže, zašto ja kažem da je ironičan i da nipošto kao car i građanin, jedan od najbogatijih, neće da prizna da je kralj Milutin neko ko je superiorniji u tom trenutku kada on to piše, ipak se u stvari na takav način pešak nadmetao sa lidijskom dvokolicom, kako kaže izreka. Pazite, Teodor Metohit je izvanredan poznavalac antičke kulture i logično je da će on koristiti lidijsku dvokolicu kao način da uporedi da je eto kralj Milutin neki pešak, a oni su naravno lidijska dvokolica koja je najbrža, najeminentnija i tako dalje. E sad, naravno, da vam pojasnim i zašto ta njegova izreka zapravo jeste ništa drugo nego romejska propaganda. Vi znate isto tako da je i romejska propaganda priča koja je vezana za Simonidu i za činjenicu da je ona navodno bila silovana od strane kralja Milutina. Dakle, postoje čak ozbiljni izvori koji korenito preispituju
bilo kakvu mogućnost da se to ikada desilo i ja se nadam da će se u skorije vreme to i desiti. Ja sam imala prilike da napišem jedan rad upravo vezan za Kraljevu crkvu u Studenici i ornament Cveta života i Heraklovog čvora, koji malo pokazuje drugačiju sliku i vizuru tih stvari. Dakle, a sve opet vezano za ornament i fresku rođenja Hristovog i rođenja Bogorodice. Ono što je veoma važno je da znate i da imate u vidu da je većina zadužbina kralja Milutina nastala čitavih 10 do 15 godina pre nego što je Teodor Metohit obnovio njegovu zadužbinu manastira Hrista Hore i da već u trenutku kada je ovo pisano 1298. razume se da njegova izjava nije mogla imati adekvatnog pokrića. Teodor Metohit će, to je dakle ovaj drugi slajd, on će tek 1325. poručiti izradu ovog mozaika na kojem je on prikazan. A kralj Milutin na ovoj fresci je naslikan 1306. Dakle, imamo gotovo 20 godina razlike. Grci, naši prijatelji, će reći, aha, kralj Milutin je i naše crkve i dvorove sve kopirao od nas iz Soluna. Opet imamo datume koji ne odgovaraju. Većina solunskih zadužbina, verovali ili ne, evo da se setimo Svete Katarine u Solunu iz 1325. Zatim imamo činjenicu da, na primjer, profesor Robert Osterhut, poznati vizantolog, će reći zadužbine kralja Milutina možda i nisu dotakle neku posebnu estetiku u odnosu na Carigrad, vraćamo se opet dalje. Dakle, imamo i Bogorodicu Ljevišku, i crkvu u Prohoru Pčinjskom, imamo i Gračanicu koju on završava, praktično je naslika na fresci nedelju dana pre no što se upokojio. Dakle, ponovo su to starije zadužbine. Osterhut će reći, kopirao je crkvu Svetih apostola u Solunu. Crkva Svetih apostola u Solunu je obljivljena 1321. godine, što opet znači da je dvor kralja Milutina bio nešto napredniji nego na naše Romeje. Uglavnom, ono što sam želela da vam kažem kroz ovaj segment priče o kralju Milutinu jeste dakle, da je zaista krajnje vreme i ovo je jedan od lepih povoda da upravo govorimo o onome što jeste realna slika stvari i postavljanje hronologije kako bismo zaista pokušali da obnovimo tu našu izgubljenu istorijsku svest koja se, nažalost, negde izgubila, posebno od vremena Drugog svetskog rata pa nadalje. I mi smo svedoci, naravno, da, nažalost, vrlo često je ovo vreme kralja Milutina i činjenica da nedostaje i njegov dvor i da nedostaje čitav niz zadužbina, jer pazite, njega, kada arhijepiskop Danilo govori o njemu, u njegovom žitiju, on ga opisuje kao nezasitog graditelja božanstvenih crkava, no i palih obnovitelja. Takođe, on kaže da se njegove milostinje ne mogu izbrojati kao što se ne može izbrojati i broj zrna peska. Dakle, to zaista govori o njegovoj izvanredno velikoj ktitorskoj delatnosti o kojoj mi danas, nažalost, mnogo znamo. U to takođe pripada i, recimo, crkva Svetih Arhanđela u Jerusalimu, o kojoj malo znamo i koja, nažalost, nije pod jurisdikcijom Srpske pravoslavne crkve, ali daće Bog da će se i taj podatak ipak izmeniti. Vrlo je važno, naravno, to za Jerusalim i da je on sebe pokazao kao ktitor, jer upravo, pazite, većina vladara srpskog srednjeg veka i kroz rukopise i kroz žitije mi vidimo da, na primer, su poređeni najčešće sa Davidom i sa Solomonom. I kod kralja Milutina imamo izvanredno lepih opisa gde je on upoređen sa novim Konstantinom. I mislim da je to jedan ovako ključan moment. Takođe, ono što je veoma važno, imajte u vidu da i viteška kultura za vreme kralja Milutina do danas nije toliko poznata. Mi ne znamo ko su bili ljudi koji su za njega i u njegovo ime ratovali, na primjer, protiv Andronika II. Paleologa, ali, na primjer, znamo za jednog koji se zvao Novak Grebostrek. Taj epitet koji on nosi, Grebostrek, je u stvari onaj koji kosi neprijatelje. Dakle, to je jedan vrlo zanimljiv, nije prezime, ali recimo da kažemo savremenim rečima rečeno nadimak.
Kada sam malo čas pomenula, budući da se nalazimo u Beogradu i ono što je važno, dakle, kada pomenjam Simonidu, mislim da je veoma važno pomenuti i da je princeza, odnosno kraljica Simonida, jedina kraljica koja se tako tim imenom zvala, posetila Beograd. E sad, pokazujem na ovom slajdu predstavu koja se nalazi na južnoj strani Kraljeve crkve u Studenici, odnosno crkve Svetih Joakima i Ane u manastiru Studenica, gde ovde opet vidite nagizdanog kralja Milutina koji praktično nosi romejsku krunu. No, nemojmo zaboraviti da je i, evo, ukoliko neko od vas bude imao prilike da poseti crkvu Svete Trojice u Sopoćanima, vi ćete videti da već Uroš I, njegov otac, koji je prikazan na 2 mesta, u naosu kao monah već, dakle u godinama, i u priprati, dakle to je onaj prostor čim kročite u hram, pa sa desne strane, on je već prikazan sa romejskom krunom. I to je, dakle, isto zanimljivo tumačiti na koji način zapravo šta se tu dešavalo, budući da su te freske datovane negde posle 1260. godine. Mi imamo jedan hijatus koji se pojavlja od 1204. do 1261. godine. To su, dakle, pretenzije naših vladara i to vrlo ozbiljne pretenzije na presto u Carigradu. Razlog zašto vam pokazujem ovu fresku je upravo zbog toga što je iznad ove ktitorske kompozicije sačuvano u prozoru, vi ovde vidite, sad ću da označim ovde, deo jedne monofore, jednog jednodelnog prozora. Sa leve strane tog prozora je sačuvana predstava Svetog Kuzmana. To je, nažalost, veoma teško fotografisati, pošto je kontrasvetlo, budući da je prozorski otvor, a sa druge strane Svetog Damjana. I vrlo zanimljivo je da taj sveti lekar pokazuje prema kralju Milutinu, a drugi, Sveti Damjan, pokazuje prema Simonidi. Ova kompozicija se nalazi najneposrednije ispod predstave rođenja Hristovog, a iznad je rođenje Bogorodice. Njihov potomak kralja Milutina i Simonide bi bio direktan naslednik romejskog prestola. Dakle, još jednom vam uključujem na neki način u sećanje i tu priču u vezi sa pitanjem nasledstva i činjenicom da te pretenzije na romejski dvor nisu ni malo slučajne. A upravo iz ovih opisa mi vidimo da je Srbija u to vreme bila, opet kažem, čini mi se, za korak ispred romejskog dvora. Koliko god to nama možda izgledalo čudno, ipak je reč o 1000-godišnjem carstvu, mislim da danas mi nedovoljno znamo, a ipak možemo iščitavati iz književnih izvora i pre svega iz fresaka. Ono što vam takođe želim reći je da je Simonida, kada je posetila Beograd, kada su je sačekali kralj Dragutin i Katelina je bila pored njega, da je sačekana naravno uz pompu, uz muziku, ona je tada celivala poznatu ikonu iz crkve Bogorodice Beogradske, koja se nalazila na Beogradskoj tvrđavi. Dakle, to je jedan arheološki sloj koji mi danas, nažalost, nemamo mogućnosti da uočimo kako je izgledalo, jer sve ono što se u donjem gradu Beogradske tvrđave čuva zapravo je iz vremena despota Stefana Lazarevića. Sve ovo je naravno veoma važno, jer muzika je i tekako bila prezentna i na dvoru, i u hramovima, dakle, u zavisnosti od toga, dakle, imajte i u vidu da mi najčešće kada govorimo o srednjovekovnom dvoru, mi govorimo o hramovima, govorimo eventualno o stanovima, odnosno opšte žiću u manastiru, govorimo o himnama, psalmodijama, a opet zaboravljamo da su i gradski trgovi bili prepuni muzike, da je postojalo uz onoga što su himne, da je postojala i sekularna muzika, dakle i da je to zaista sve bilo živo i veoma, da kažemo, užurbano, koliko god to nama danas teško dolazi do memorije i neke mašte, dakle kako bismo to mogli da izmaštamo. Između ostalog, znate, u Palati Sponza u Dubrovniku postoji čitav niz dokumenata koji govori upravo o skomrasima koji su bivali na gradskim trgovima i to je naravno priča koja nas isto tako, evo,
dakle da zaokružim, dovode i do patrona grada Beograda, a to je niko drugi nego despot Stefan Lazarević, dakle to je druga figura koju sam odabrala da vam na neki način predstavim. Poznato vam je naravno da je on kanonizovan kao i kralj Milutin, isto tako. On je kanonizovan 1927. godine i ono što je po mom uverenju u ovom trenutku važno za vas da znate, dakle, pošto se nalazimo u Beogradu, bilo bi sjajno kad bismo ovaj deo izlaganja mogli da govorimo upravo na Beogradskoj tvrđavi, gde zaista uz ono što pominje Konstantin iz Kosteneca, odnosno biograf despota Stefana, možemo videti. On, na primer, kaže i kada daje opise, mi zbilja verno možemo rekonstruisati izgled dvora. Mi znamo, naravno, danas kada govorimo o despotovoj zadužbini manastiru Manasija, i raspored fresaka i gde je despot prikazan, kako je prikazan. Postoje jedna fenomenalna priča koja govori o razlozima zašto je despot Stefan upravo prikazan do Svetog Maksima ispovednika, zašto se pored njih nalaze vrata, dakle da sada ne širim suviše tim nekim detaljima iz svoje doktorske disertacije. Međutim, kada despotov biograf govori o Beogradu srednjovekovnom, ovo je trebalo malo veće slovo da stavim, on kaže, ako bi se ko zapitao kako je ova zemlja zaštićena, ona je opasana previsokim planinama. Ovdje vam dajem naravno kako izgleda plan Beogradske tvrđave u despotovo vreme, kakve se u malom broju mogu naći. Pazite, ovdje pravimo pauzu. Te visoke planine kojime je Beogradski dvor opasan nisu ništa drugo nego upravo pojam svete pustinje i planine u srednjem veku. Dakle, imate taj moment još u žitiju Stefana Nemanje, gde se kaže, dakle, da je Studenica osnovana na mestu gde je bilo pusto lovište zverova. Dakle, taj moment pustog lovišta zverova, s jedne strane pustinja, dakle, mesto gde se tihuje, a sa druge strane zverova, pa onda imate jedan moment koji sleduje tome, a to je mesto gde se love jeleni, odnosno mesto gde se ujelenjuje duša. I to opet nije bez razloga pomenuo i Konstantin iz Kosteneca. Kada je u pitanju Beograd, dakle, te svete planine već imamo Avalu, o kojoj opet toliko malo znamo, ono što je deo utvrđenja je nestalo, nažalost, nepovratno miniranjem Žrnova. I imamo Svetu goru Kosmajsku i one manastire na Kosmaju koji su dakako sačuvani. Zoran, evo, zna, bio je u Pavlovcu. Ja sam imala prilike da pišem knjigu o Pavlovcu, tako da se sve to nekako uvezuje. On kaže dalje, carsku je palatu ukrasio veoma kitnjastim uzvišenjem, a izvan dvojnih bedema ovaj grad zaista beše sedmovrh. Dakle, sada taj toponim, dakle, to što je vezano za sedmovrhost grada, može biti u vezi i sa odbrambenim kulama Beograda. Pre despotovog vremena, budući da je Beograd pripadao, tako reći, dakle, to je bio deo Mačvanske oblasti i Ugarima, to jest, da se dopunim, u vreme kralja Dragutina je pripadao kralju Dragutinu. Potom je ponovo bilo tih nekih prevrata, dakle, da bi na kraju despot Stefan Lazarević 1402. godine dobio Beograd na poklon od Žigmunda, na upravljanje. Dakle, bio je sedmovrh sličan Sionu. Dakle, opet imamo jedan moment gde se Beograd poredi sa Jerusalimom. E sad, uz to, despot Stefan kao vladar, dakle vi ga ovde vidite, ja sam namerno odabrala ovu predstavu iz manastira Kalinić jer je nešto manje reprodukovano, uglavnom koristimo onu iz Manasije. On ga pominje upravo ono što sam pomenula. Dakle, mi imamo vladare koji podižu hramove, koji podižu dvorove, oslikavaju, poručuju skupocene tekstile i naravno biograf će reći da je to on najkrotkiji David, divni Solomon, gostoljubivi Avram, imaše ogromnu želju da razgovara sa pustinjacima. Ti pustinjaci su upravo bili nasiljeni na svetim planinama nedaleko od Beograda. Nažalost, mi o tome ništa ne znamo, jedino nagađamo, pored manastira Pavlovac se nalazi i dan danas jedan potočić po imenu Tihanovac, dakle, što je opet jedan sačuvan stari naziv koji ukazuje na to da su tu nekada bili oni koji su tihovali, odnosno koji su bili isihasti.
Sad onda on takođe njega naziva i Davidom, on kaže da je on ljubljeni od Boga. I to je veoma važan isto tako moment zato što će upravo David i Solomon biti prikazani pored portala na mestu gde je prikazani despot Stefan Lazarević. Dakle, vidite koliko je zapravo mi imamo sačuvan izvor freske i književnosti i između ostalog arhitekture. Ovde vam takođe dajem jedan vrlo lep moment iz despotovog čuvenog dela, da kažemo i najlepšeg književnog dela evropske književnosti 15. veka, iz Slovoljubve, gde on kaže, opet sad tu u njegovoj pesmi mi vidimo opise na koji način se kreira ono što je sakralna slika grada i mesta koje on opisuje. On kaže, kao što psalmopevac reče, i u njima krasote mnoge, pticama brzo veselja, brzo preletanje i gorama vrhove, opet imamo moment gore i svetosti, i lugovima prostranstva i poljima širine i vazduha tananog, divnim nekim talasima brujanje. I zemaljske daronose od mirisnih cvetova, ovo je izuzetno važan moment, jer dvor će upravo biti odlikovan mirisanjem, i travonosne, ali i same čovekove prirode, obnavljanje i veselost dostojno ko da iskaže. I onda on na kraju kaže, ljubav prevazilazi sve i nije čudo jer Bog je ljubav, kao što reče Jovan, sin Gromov. Dakle, mi imamo ponovo taj moment Svete Gore i uzdizanja onoga što zaista ukazuje i na prezentnost i sihazma kako u crkvi, tako i na dvoru. I to evo kako izgleda zapravo u realnosti. Ovim bih ja naravno i završila ovaj deo izlaganja. Pokazujem, dakle, imate prosto imamo jednu kao hronološku liniju, najpre Đurđeve stupove, stari ras, dakle, kako izgledaju zapravo iz vazduha. Vi vidite, dakle, da se zapravo svako arhitektonsko delo izdiže iz te Svete Gore i onoga što je sakralizacija tog prostora. Zatim imate Studenicu, koju smo pomenuli kao pusto lovište zverova, i na kraju imate ovu fantastičnu Manasiju za koju će Konstantino iz Kostaneca reći, dakle, da ju je despot zidao, da je kao put prema nebeskom Jerusalimu, odnosno on Beograd naziva Jerusalimom jednako isto kao što naziva i svoju zadužbinu. Ne slučajno, dakle, ono što je najneposrednije vezano za naše okruženje, dakle, da vam pojasnim upravo i zbog toga, dakle, da je despot Stefan neko ko je, to se vrlo često zaboravlja, prvi pomenut u osnivačkoj povelji Vitezova reda Zmaja, što je po mom uverenju izuzetno važno, dakle, odmah nakon Žigmunda Luksemburškog pojavljuje se despotovo ime. I Konstantin iz Kostineca će reći kako se on među svim vitezovima Evrope u tom trenutku razlikovao i isticao kao mesec među zvezdama. Dakle, pogledajte tog našeg gostoljubivog Avrama i premudrog Solomona kakav je bio. Ja sam ovde, naravno, stavila delove, dakle, iz osnivačke povelje Vitezova reda Zmaja, dakle, kako je to navedeno. On je naveden, dakle, prvi kao Stefanus, despot, dominus rascije. Da vas ne zbuni zašto dominus rascije, jer on je u očima zapadne Evrope u tom trenutku neko ko je kralj Raške. Dakle, naslednik krune Stefana Prvovenčanog. I ne bez razloga, dakle, evo ovde je isto važno, dakle, dajem vam na neki način deo iz opisa Konstantina iz Kostaneca, on kaže, kad je utvrdio pravo prijateljstvo sa zapadnim vladarima, kad je u grad po imenu Budim išao gde su se sabrali zapadni kraljevi i druga gospoda kod kralja Ugarskog, despot Stefan je iznad svih i pred svima najsvetliji bio i više od drugih video se kao mesec među zvezdama i izdaleka svakoga je mogao opaziti. Svi njegovi saveti behu čvrsto na svom mestu. Budim, i evo na ovom slajdu vam pokazujem kako izgleda sačuvan
dvor despota Stefana Lazarevića u Budimu. To se nalazi, ukoliko budete imali prilike skorije da posetite Budimpeštu, u Italijanskoj ulici broj 9. Ono što je isto, dakle, važno je da u tom dvoru postoje one karakteristične odlike koje su vezane za gotičku arhitekturu. I on, interijer i eksterijer, dobro, do duše eksterijer je danas nešto izmenjen, upodobljava toj kulturi tog vremena. Naravno, to nas dovodi i do pojma muzike. Ponovo se malo vraćamo na period s kraja 13. stoleća i ovim, dakle, je segment koji je vezan upravo za dvor i vladara završen. Kada sam pominjala freske, veoma je važno da imate u vidu isto tako da su vrlo često ta muzička dešavanja, ti instrumenti prikazani na freskama, pokazuju nam naravno onu koja je možda i najviše puta i reprodukovana u naučnoj literaturi, a to je scena ruganja Hristu iz zadužbine kralja Milutina, crkve Svetog Đorđa u Starom Nagoričinu, koja je nažalost danas pod ključem i koju nije moguće tek tako lako obići. Ono što je važno je, dakle, da vidite, ja vam ovde naravno dajem kroz jedan kratak opis kako zapravo izgleda ta kompozicija i na prvi pogled, dakle, to samo izgleda kao ruganje Hristu, a zapravo imamo reprodukciju jedne prave antičke drame. Mi imamo špilmane, dakle, koji se podsmevaju Hristu, dakle, to su angažovani glumci, i imamo ono što nazivamo danas duvačkim instrumentima, koji jesu u pravom smislu konstrukt tadašnjeg vremena. Sada bih naravno dala reč dragom Ljubi da vas uvede u ono što je muzika vremena i šta je zapravo to što je prikazano na ovoj i na još nekim freskama. Izvolite, Ljubo. Hvala, Jasmina. Sad meni kao običnom muzikantu jako je teško da nešto kažem posle ovakvog divnog izlaganja, tako argumentovanog, i kad je neko doktor, on je doktor. Zaista Jasmina to potpuno zaslužuje. Ja bih se samo u početku vratio malo, ne malo, nego dosta unazad. Ja bih želeo da napravim jednu baš ovako veliku stazu kojom je prešla ta muzika dok je došla do ovih prikaza i scena na freskama. Na ovim našim prostorima, kako kaže jedan grčki pisac, Strabo, bila je Dardanija. Tu su živjeli Dardanci. Veoma neuredno, živeći u nekakvim zemunicama, ali su iznad svega čuvali svoje žičane i duvačke instrumente. Zatim, na ovim prodorima opet negde tamo u Iliriji, ili da kažemo u nekoj donjoj Panoniji, znači severna i zapadna Srbija i Dalmacija, vlada bog Silvan. To je bog koji je pandan grčkom bogu Panu. I svi znamo tu legendu, jednu dirljivu legendu, kako se bog, koji je bio pola jarac, pola čovek, zaljubio u jednu divnu pastiricu sinu koja je bežala od njega i bežeći došla je do jedne reke gde je bila, ili jezera, gde je bila močvara i tu se udavila. I bog Pan sav besan, šta se dogodilo, i tužan, uzima jednu mačetu, seće tu trsku na više nejakih delova, jer je njihova ljubav bila nejednaka, i pravi sviralu, koju prinosi usnama, i tako je nastala siringa, jedan instrument koji ću kasnije prikazati, a taj bog Silvan je zaista pandan i na jednom nalazištu, negde tamo u blizini Užica, postoji jedan reljef za koji se pretpostavlja da on u jednoj ruci drži tu sviralu. Zatim imamo još isto tih primjera. Jasmina je pričala o Romejskom carstvu i naravno gdje bi, pa i mi smo morali da u Romejskom carstvu da budemo nešto značajno. Sloveni su bili trubači, Slavens, Saltans, koji su na najvećim svetkovinama, ona svetkovina zavetovanja Vota, morali da se podignu, kako kaže Konstantinos Porfinogenitus, na
stepenište i da odatle sa trubama označavaju te najsvečanije trenutke. Zatim još jedna divna priča, divan podatak da je nam Teofilak Simokata 591. godine, kada car Mavrikije osvaja jedan grad Eato. I tu, naravno, se muvaju neki sumnjivi ljudi. Naravno, vojnici odmah ih zarobljavaju i to su neka 3 Slovena, za koje se prvo pomislilo su oni neki špijuni koji sad ulaze u tu neprijateljsku vojsku i noseći neko oružje. Međutim, kad su ih pretresli, vidjeli su da ti Sloveni imaju samo lire, kitare sa sobom i kažu, ne, mi smo vrlo miroljubivi i mi najviše volimo da živimo mirno i da sviramo. Zaista jedan divan ovako argument koji ide nekako u duhu ove naše prirode, koja je kasnije se pokazala i ovakva i onakva, ali eto, to su bili neki stari uzori. Zatim imamo na ovom prostoru, negdje tamo u 10. i 11. veku, i neke arapske pisce, kao što je Ibn Dasta i Al-Bakri, koji pišu o tome kako ovdje postoje neki narodi koji imaju instrumente, a to se već odnosi na nas, to je već 10. i 11. vek, i kažu isto neke lire, neke gusle, a to su neki instrumenti koji se prevlače gudalom ili se sviraju prstima, i naravno pominje čak i jednu sviralu koja je dugačka 2 lakta. To je znači prilike možda 90 ili skoro metar dužine, a za jednu ovakvu ilustraciju ova svirala je dugačka 64 cm. Zamislite koliko su to bile velike svirale, a ja sam takve svirale i video zaista u muzeju romejskih instrumenta u Solunu, gdje pored zurle i onih kitara, velikih lira, postoje zaista i ogromne svirale. Ja sam se uvijek pitao, pa kako su oni to svirali? Zaista to su bili neki veliki ljudi, kao što je naš vitez Zoran, koji su mogli tim rukama da zaobuhvate te ogromne menzure. Naravno da dolazimo već i ovih naših vremena, ti naši preci Sloveni dolaze iz nekih krajeva, donose sa sobom neke svoje običaje, donose pesme, stare pesme, kao što su Dodolske, Krstonoške, Kraljice, ali prihvataju i ovih sa hrišćanstvom, naravno prekrštavanjem, prihvataju neke nove, kao što su kolede i kao što su rusalije. O njima ćemo samo nešto kasnije više kazati. Naravno, i dan danas u našem narodu je to ostalo, ali mi smo imali jednu veliku zaista nezgodu, tragičnu nezgodu, a to je da nije ostalo, što se tiče muzike, zapisanih melodija, nego se sve to prenosilo s kolena na koleno, tako da danas naša svetovna muzička tradicija potiče negdje tamo sa kraja 18. veka, to je negdje oko Karađorđevo doba, i ja ću nekoliko rečenica reći i kasnije o tome, stoji da vidite kad je to kod nas započelo. Dakle, sve to davno to prošlo vreme je ostalo u nekoj magli, ali su se održali običaji. Tako da recimo, evo sada za koji dan je Lazareva subota. To su bile divne lazaričke pesme i jako dirljivi običaji. Recimo, djevojke su imale običaj, neudate djevojke, da se poređaju u krug, a u sredinu bi stavili malu bebu koja još puzi. I sada, dok koje bi djevojke dopuzala djevojka, to je značilo da će se ona prva udati. Divni običaj. Zatim imamo nazvano Đurđev dan, to je bilo opšte slavlje, sve živo je izlazilo napolje, one najstarije babe su ostajale kod kuće da čuvaju kuću, svi su izlazili napolje, naravno to je bilo ritualno kupanje, branje cveća, pravljenje venčića i naravno momci su morali da se okupaju, pravili su krstove koji su stavljali na livade, to jest na njive, to su bile srpske njive i to se u to vreme znalo, a to je već tursko doba, i ti krstovi se nikako nisu smjeli skloniti. A kad bi se ti momci vraćali nazad kuću, obavezno je neko njih polio vodom, neki put i mlekom, jer to je značilo da će ta godina biti rodna. I čitav niz tih običaja, recimo kraljice su zaista divan običaj, ali vrlo i ovako problematičan, jer postoji jedna legenda, u tamo Negodišnjoj krajini postoji kraljicin grob. I sad pomislite to neka kraljica. Ne, to su bile dve suparničke grupe kraljica i one baš koje su bile kraljice, one su se sukobile, jedne savladale drugu i po tome, eto, je taj grob kraljicin grob. Dakle, ima stvarno i takvih priča, a naravno ceo taj ciklus kod muzike, kod tog svetovna muzika, kod srpskog naroda je bila poređena
u dve tako dimenzije. Prvo je bio taj godišnji ciklus, to je bio taj proleće, to je zima sa božićnim pesmama, pa onda proleće sa svim tim dalje pesmama do one kasne jeseni i naravno i životni gdje je bilo rođenje, svadba i smrt. Naravno, svadba je bila jako, jako značajna, jer to je značilo, pored samog rođenja, u stvari to je bilo ponovno začetak novog života, tako da su se pevale pesme za svaku priliku. Kad je devojka išla za momka koga je volela, ona se pevala pesma niz polje ide devojka, njiša se zlatnom jabukom. Na koga padne devojka, taj će da ljubi devojku. Na mlado pade devojka, mlad će da ljubi devojku. A mlado, to je u stvari mladoženja. Ali, u ovom slučaju, kada devojka nije volela momka, kako ga se je polazila, naravno silom, onda se pevala pesma devojka je momku prsten povraćala. Naj ti momče prsten, moj te rod ne voli, ni otac, ni majka, ni brat, ni sestrica. A bilo je, naravno, uvek na svadbi i nezvanih gostiju. Pa se onda pevala pesma Sitan biber. Ne znam, kolenima sitan biber tuci, temenima sitan biber tuci, laktovima sitan biber tuci, tabanima sitan biber tuci. Dakle, to su sve oni običaji, to sam namjerno morao da kažem, jer to su neki običaji koji pokazuju kako se nekada stvari u toj srednjovekovnoj Srbiji, a i kasnije, živelo. Sve imalo nekog svog reda i svaka prilika imala i svoju muziku. A muzičari su u stvari bili ne oni učeni muzičari, nego su bili ljudi iz naroda koji su od nekoga naučili, pa su onda oni sami nešto tome menjali i dodavali. I zato je jako, jako nama nepristupačno, ali i jako je teška ta činjenica i saznanje da mi zaista ne znamo kako se to pevalo u 14. 13. i 15. veku, nego eto, kroz tu tradiciju koja se menjala, mi sad imamo neke pramenove te atmosfere, pa i čak i tih običaja. No, da se vratimo mi sada ovoj sad već srednjovekovnoj Srbiji, svirala je imala uvijek jedno ritualno značenje, jer kako kaže u knjizi proroka Isaija, i veselit će se od srca kao onaj koji sa sviralom ide na goru Gospodnju. I sad, naravno, ima mnogo scena koje se prikazuju na našim freskama, gdje se prikazuju muzičari sa instrumentima. Ima onih pastoralnih, onih divnih scena, a to je recimo scena iz manastira Gradac, rođenje Hristovo. Tu se vidi jedan pastir koji sedi, naravno tu je stado pored njega i svira u dvostruku sviralu, u dvojnice. Zaista jedna pastoralna scena. Naravno, muzičari se pojavljuju i u takvim scenama, recimo kao što je crkva Bogorodice Ljeviške, gdje se pokazuje jedan niz muzičara koji sviraju. Ta freska se može zvati i himna Bogorodici, može i stihira Jovana Damaskina na Uspenje, gdje se vidi jedan muzičar koji svira tas, znači činele, zatim jedan koji svira psaltir, jedan koji svira harfu, lautu i verovatno je neka tamo, u stvari bubanj i verovatno je na kraju i lauta. To je jedna divna pastoralna scena, ali muzičari se nažalost pokazuju, kao što je Jasmina već pokazala, i onim najdramatičnijim scenama, a to su one scene ruganja Hristu. I naravno, to su muzičari koji, ja prosto ne mogu da verujem da je neko mogao da uživa u tome, ali te freske to prikazuju. Pored tih igrača koji tako igraju i tako pokazuju neku svoju bes i neku svoju ironiju, ima tu i svirača, naravno gore su ta dva trubača koji duvaju u trube rožene i to je za mene potpuno prihvatljivo. Te trube imali su jako jak zvuk, silan, jer kako se posle tamo 1330. na bitci na Velbuždu kaže, zatrubiše trube ubojite. Dakle, to je upravo taj zvuk, a tim dole imamo jedan tapan, bubanj koji je zaista gromoglasan, ovdje taj tas činele, ali mi uvek je bunio malo onaj svirač tamo. On jeste malo tamo skriven, koji svira u neku sviraljku. E sad, možda je to bila neka sviraljka koja strašno pišti
i koja prikazuje tu dramatiku celog tog trenutka, jer malo je nelogično da jedna pastoralna svirala učestvuje u tako jednoj užasnoj sceni. Ali sam posle video da ima jedna, u manastiru Morača iz 16. veka ima jedna scena gde je isto ruganje Hristu i tu zaista ima veliki tapan i jedna zurla. Znači, to je ono u stvari što je najstrašnije, jer ta zurla je stvarno postala jedan sinonim i ovim na našim prostorima zaista nečega što izaziva jezu i neki strah. Možda ću dotaći nešto i zašto je to tako. Zatim imamo još recimo jedan reljef na vratima crkve Svetog Nikole u Ohridu, gdje je prikazan kentaur, demonsko biće, a koji u rukama drži ne ovu uzdužnu sviralu, nego poprečnu sviralu, dakle onu travezu flautu. To ću kasnije jako kratko pokazati. Naravno, imamo, evo kad smo već pomenuli, a pomenut ćemo još kojim rečenicom i despota Stefana Lazarevića, jer on je zaista, ja mislim, centralna figura i ovih naših obraćanja i svih obraćanja iz tog vremena. Reći ću nešto i o tome da je na tom dvoru čitana jedan veliki roman, srednjovjekovni roman Aleksandrida. I u tom, to je roman o Aleksandru Makedonskom, i u tom ima jedna scena, prikaz viteške, u stvari jedne gozbe. I naravno tu opet imamo jednog muzičara koji svira neki bubanj, a zatim opet imamo jedan psaltir, pa imamo izgled te dve laute. I to piše iznad gore, to su glumci. A gore, u sljedećem ovom krugu gore, ima 5 njih koji duvaju u trube i to su praskavnici. I zašto je to tako? Ovi praskavnici su mogli samo da sviraju, da proizvode ton, a glumci su mogli i da sviraju i da pevaju. I to je iz te Aleksandride i naravno onaj psalm 150. On je uvek ilustrovan na najviše mogući način instrumenta, jer kod njega se pojavljuje hvalite ga Gospoda uz glas trubni, hvalite ga uz psaltir i gusle, hvalite ga s bubnjem i veseljem, hvalite ga uz organ, uz žice iz organ, hvalite ga uz kimbale gromovne, uz himlale jasne i gromovne. Tako da je to bila jako, pogodna scena da se prikazuju instrumenti. U raznim, imamo mi u ovom našem minhenskom psaltiru, i ima zaista i mnogo, i drugim mestima zaista tog prikaza. Evo tu je jedan divan anđeo koji svira, tako da je to zaista jako lepa ilustracija. Sad, ajde da se samo da dotaknemo eto onog vremena, da kažemo tako, Stefana Dečanskog. Tu dolazi ovaj Grigoras Niceforas, jedan Grk, obilazi tu ove krajeve i oko Strume on čuje, kaže, neke pesme koje su vrlo harmonične i ne liče mu na one paganske koje je negde čuo. Evo, to je jedan dokaz, to je 1325-6. godina, kakve su se pesme na ovim našim prostorima pevale, zaista, jedan predivan podatak. Sad da kažemo samo i tome, pa ko su bili ti svirači? Ko su bili ti muzičari koji su tako prikazani svim ovim našim freskama? To su bili oni jokulatores, jokulatori, to su bili žongleri, minstreli, a Sveti Sava ih naziva u Novom kanonu da su to žongleri koji jednostavno su glumci, svirači, pevači, igrači, to bi rekli danas zabavljači, koji sa sobom vode i dresirane životinje i koji jednostavno umeju da zabave narod. Ali naravno Sveti Sava njih lepo pominje u tom Novom kanonu, ali znamo, kako kaže Teodosije, da se Sveti Sava klonio praznog zanovetanja i da nije voleo, da je mrzeo štetne i nepristojne pesme koje do kraja oslabljuju dušu. A šta ćemo sad? Upravo to su ti skomrasi, što su to činili. Naravno, bilo je i različitih tipova skomraka. Bilo je onih dvorskih skomraka, koji su bili prihvaćeni. Kod cara Dušana je bio jedan od njih, to je Dragan iz Prizrena. On je jako poznat trubač, on je svirao, evo ga,
na ovoj slici, negdje tu se krije, 1346. godine na krunisanju cara Dušana, on je svirao, pre toga je on bio čak i na privremenom radu u Dubrovniku i tamo je bio, dakle i ti dvorski su isto skoro si putovali. Bilo je i onih koji su bili vezani za određene posede. Znači nisu putovali, ali su bili kao neki vlasnici. I sad ćemo ispričati samo šta je car Dušan uradio. 1353. godine on u jednom dokumentu poklanja episkopu Jakovu crkvu Svetog Nikole na Pščini, to je kod Skoplja, i kaže ovako: dajem ti crkvu, sve ono što postoji, svoje imanje, svu zemlju, dajem ti sve slobodne ljude, znači tu su radnici, tu su zanatlije, tu su stočari, svi koji tu postoje. Na kraju daje i 2 roba. Znači to su neki nesrećnici koji su negdje zarobljeni, koji su bili robovi, ali tu nije kraj. Na samom kraju, posle ta 2 roba, kaže i predu svirca i hrusu slepca. Dakle, eto, to vam pokazuje gdje je bio taj nivo i dokle je išlo to skomračko bitisanje. Skomrak nije mogao da se oženi nekom ženom i devojkom iz višeg staleža, čak ni njegov sin nije mogao to da učini. Dakle, zaista je bilo jako teško i onda je bila izreka: teško onom ko uz gusle vino pije. Dakle, to je bilo jako, jako opasno. Onda ti skomraci su bili jako opasni. Sad da se vratimo samo na te Rusalije. Tu je bilo strašno. Crkva je strašno proganjala, jer tada, kad su te svetkovine Rusalija, to je nasleđeno još iz onog helenskog doba, od rimskog Dionizija, i ti svećenici, kad je sve bilo dozvoljeno, kad se neumereno jelo, opijalo, tu su ti skomrasi imali najveću svoju ulogu i naravno crkva ih je nemilosrdno proganjala i naravno, naročito je bilo zabranjeno žensko igranje, jer ono daje podstrek za neuzdržavanje od bluda. Dakle, to je bilo vrlo opasno vreme kad su se ljudi znali kako se ponašali. Sveštenicima je bilo potpuno zabranjeno da učestvuju na takvim. Možda je bilo neki koji su tako krišom nešto dolazili, ali to je bilo potpuno zabranjeno. Naravno, nisu smeli da učestvuju u tome. Ali šta se događa? Ti sveštenici jadni i ta crkvena lica stalno pišu: kakav je ovaj naš narod, ova pastva? Pa mi ih stalno pozivamo u crkvu da dolaze, a oni, te loše vreme, te imaju mnogo posla u polju, te su umorni, te su bolesni. A kad dođu skomrasi, hrle na igralište i kad je oluja, i kad je kiša, i kad je hladno, samo tamo idu. Dakle, i ti crkveni oci su znali gde je, u kom grmu leže zec, ali to je tako bilo. Zašto? Jer narod je, moramo se vratiti naravno na jednu činjenicu, a da je u to vreme nije moglo da bude drugačije muzike, osim kad neko dođe i ne zasvira i ne zapeva. I to je bilo i praznik. A zamislite ti tu tišina, i onda se neko pojavi tamo. Drugi ti svirači, pevači su bili zanimljivi. Oni su imitirali, oni su svašta radili, imitirali su i mnogi, oni su donosili vesti. Nije bilo ovako ko danas da mi na internetu pročitamo šta je bilo ovde. Ma oni su bili ti koji su donosili vesti šta se negde događa i narod ih je obožavao, naravno. I sad, da kažem samo još nekoliko rečenica o, zaista i mom omiljenom liku despotu Stefanu. Jedna tragična ličnost. Svi ćete se složiti, jedna tragična ličnost koja se izdigla do, kao što je Jasmina rekla, meseca među zvezdama. Zamislite njegovo detinjstvo. Zamislite tu tragediju, da on kao dečak od 12-13 godina ostaje sa majkom, sam, na milost i nemilost nemilosrdnom Bajazitu. I šta je usledilo? Morao je da postane njegov vazal i čak se za tog Bajazita kao mladić sa 18 godina i sa 20 godina tu kao na Rominama, tu kao u Nikopolju i u bici na Angori. Tu je, naravno, Bajazit morao da bude poražen, bar jedan put, dopao ropstva, i onaj još suroviji Tarmelan, onaj kanski kan, on ga je bacio u ropstvo jedno vreme, naravno. I šta sad radi taj naš veliki, veliki čovjek, despot Stefan Lazarević? On odlazi u Carigrad i tamo dobija od Jovana VII. Paleologa, dobija zvanje despota. To je drugo u rangu tog vremena na istoku, znači car, pa despot. I on dobija to zvanje, vraća se ovde, ali naravno, kao jedan pametan čovjek,
on se okreće Zigmundu Luksemburškom i postaje vazal onoga protiv koga se borio. Naravno, to vazalstvo, pošto je on bio strašno spretan u svemu tome, nije samo vazalstvo. On, kao što je već rečeno, dobija Beograd na upravu. Od Beograda pravi za tih 20 godina ili nešto, to je neverovatno šta je on uradio. Ne samo u Beogradu, nego u celoj toj Srbiji širi svoje teritorije i naravno donosi taj zakon skazanje o pismena, što je jako važno. To je prva srpska gramatika koja se pravi u njegovo vreme, naravno pravilnik o rudnicima. Evo danas mi imamo ovu priliku kako se ti rudnici koriste ovamo namo. U ono vreme to nije moglo. Zna se Novo Brdo, Srebrenica, kako, šta treba, gde da ide. Jedna, dakle, uređena država. Naravno, da kažemo njegov dvor, pa tamo se nije smelo vikati, glasno smejati, rupati nogama. Pa to je bilo najstrože zabranjeno. Znalo se kako se ponaša. Tu se čitali Aristotel, Platon. Dakle, neverovatne stvari se događaju od 1405. Da ne kažemo taj red viteza zmaja, gdje su ugledni aristokrate evropske želele da dođu do despota i da ih on proizvede u taj red viteza zmaja. Neverovatne stvari. Zatim, taj Zigmund Luksemburški, evo još ću ispričati samo to, da je on priredio despotu jedan doček i po protokolu je sviralo orkestar 86 muzičara. To je zaista bilo neverovatno i onda je verovatno despot došao i na tu ideju da i kod sebe napravi tako jedan orkestar, pa je negdje 1426. došla su dva trubača iz Dubrovnika da malo obrazuju ove naše ovdje momke, da tu se postane neki bend, što bi rekli, neka banda da tu nastane. Naravno, ta tragična 27. godina i nešto što je zaista preseklo, već presečen put Srbije. To je već bilo, ali ipak je to tragično. I reći ću samo jednu divnu legendu o tome kako je u stvari završio despot Stefan. Naravno, znate, on je bio u lovu i na njegovoj rukavici je bio sokol. On je pustio tog sokola i istog trenutka na njegovu rukavicu je sletao kraguj, jedna mala ptičica, i despot je nežno nešto o njoj rekao i u sljedećem trenutku je pao sa konja. Taj strašni moždani udar ga je oborio. Dakle, jedna divna priča koja možda i nije bilo tako, ali eto, hoću da kažem kako je narod umeo da i sam kraj napravi tako poetično. Dakle, oni su bili zaista toliko ljubave imali u sebe i toliko patnje su im je otišao taj veliki, veliki vladar. Poslije toga, naravno, sve ide nekim svojim drugim tokom i, kako kaže jedan pustopisac, gde god došli prokleti Turci, sve se dalo u bekstvo. Ni ptice u vazduhu, ni ribe u vodi, ni divljači u polju. Plodna, nekada plodna zemlja pod vinogradima, sada je zarasla u korov i pusta. I sad dolazi naravno vreme za hajdučiju i za neka druga vremena i za neke druge priče, ali i tada i dalje muzika ostaje tu prisutna u svakoj hajdučučeti i naravno kao jedan pandan tim Turcima postoje niz zapisa koje kazuju da je to vreme, dakle nekih 300 godina, od tamo od 1521. kada oni osvajaju Beograd, pa sve do tamo početka 19. veka i do tih srpskih ustanaka, ta muzika u Srbiji izgledala kao vezirova muzika. Kao što kaže Salomon Švajger 1576. godine, kad je došao tu negde u posetu ovim krajevima, ide tamo negde u Carigrad poslanstvo i kaže ovako, ispred Smederevske tvrđave dočekala ga je muzika beogradskog Beglerbega. To je jedna grupa od 8 svirača, jedna velika tambura, jedna mala tambura, jedan veliki bubanj, jedan mali bubanj, jedna zurla, jedna truba, jedne dajre i jedan tas. Ali sta, kaže Salomon Švajger, kaže, to je bila tako ljubka muzika kao kada bačvari namiču obruče na bačve. To je tako izgledalo. I poslije čitav niz
ima takvih zapisa, kao što recimo Driš daje, to je kasnije, znači kad su Austrijanci osvojili Beograd 1717. a on kaže 19. putuje od Paraćina do Niša. I kaže ovako, celim putem nas prate nas nesnuti turski zurlaši sa kreštećom muzikom. A zamislite sada, to je 80 km, a sad se putovalo mnogo sporije. Međutim, on posle kaže, ipak oni su svirali samo dok je onaj turski gubernator bio sa nama. Posle da su malo i ostavili. Dakle, kako je evropejcima izgledala ta muzika, to se naš narod pokazuje, a to je ta jedna praznina koja nama je mnogo, strašno mnogo odredila kasnije. Naravno, sve je to posle krenulo i sa Vukom Karadžićem, koji je prvi zapisao narodne pesme, ne on, nego njegov prijatelj František Mjerecki, tako da je to priča koja se odvija, ajde da samo skratim, do 1847. godine, kada je u Beograd došao da drži koncert Johann Strauss mlađi sa svojim orkestrom. Dakle, to su, zamislite, koji kontrasti i bilo je tu još naravno mnogo priča, ali ja ću sada da se potrudim da vam prikažem i te neke instrumente sa fresaka. Evo, počet ću od te svirale. To je zaista jedna stara svirala koja je potpuno šuplja, nema ništa u njoj. Treba dobro namestiti usta i proizvesti ton. Danas se ono zove kaval. I evo, odsvirat ću zaista nešto jako staro. Možda će se iznaditi. To je drugi vek pre Hrista. Jedan Sejkilov skolion, to je zapis sa nadležnog spomenika u Maloj Aziji. Jedan prastavi zvuk koji se nije uopšte menjao. A onda kad sam već spomenuo Boga Svilana, evo te svirale, evo tih trčica koje su tako povezane u dva reda, može i u jedan red, i odsvirat ću jednu kratku dodolsku pesmu, jedan kratak dodolski napev. Zatim se na ovim našim freskama pojavljuju i rogovi. To su velike rožene trube koje se sviraju sa ove strane. Ovde je on zarezan, tu je jedan otvor da se uduva vazduh, a ovde je sve otvoreno. Postavili su i drugi rogovi, to su ovi koji se ovde zatvore, napravi se ovde jedan otvor i otvor za prste i onda se na njima svira. Ja ću odsvirati jedan napev iz 13. veka koji je posvećen presvetloj majci Bogorodici, a to je u tom veku bila najveći kult tog vremena. Onda, već pomenuta reljef na crkvi Svetog Nikole u Ohridu i taj kentaur svira ovakvu poprečnu sviralu.
Ivana Tršćana svirala iz tog vremena, a naravno i ovo je jedna svirala koja se nalazi na raznim prostorima, ali sa ovakvim otvorom, sa ovakvim usnikom ima i kod nas. Negdje se zove šupeljka, zavisi, ali inače naš stari naziv je cevnica za ovo. I sad ću odsvirati nekoliko tih pesama, 6 pesama iz 1815. To je zapisao Francišek Mirecki, a Vuk Stefanović Krajić objavio u toj drugoj knjizi svih narodnih pesama u Beču. A naravno, sad smo došli do ove naše svirale, do frule. Ona je jako, jako stara. Ona ovdje ima taj zatvoreni deo, čep ili dance, kako to zovu. I taj čep mora da bude od prekaljenog drveta. Jer on se stalno vlaži dahom i usnama i ako nije već to drvo mnogo, mnogo radilo, onda on može da upadne u more i da više ne može da se svira. Zato se ovaj mali čep ovdje uzima od drveta sa kolskih točkova, koji su dugo godina bili izloženi mrazu, vetru i suncu. Naravno, onda ima i ti drugi delovi, sad da ne pričam toliko mnogo o tome, i naravno jedna stara melodija, putnička melodija noću iz istočne Srbije. Naravno, to je velika frula ili kako zovu duduk. I sad kad on kaže ti si duduk, pa malo je neobičajno, ali to je duduk. A ovo je ona prava pastirska frula i pomenut ću samo kratko Josipa Šlezingera, to je već knjaz Miloš, znači 1831. godina, to je najznačajniji muzičar kod nas na početku, jer kad je neko bio talentovan za muziku, oni su govorili, a on ide u Šlezingere. I svaki dirigent je bio Šlezinger posle njega. I on je zapisao maštanje uz frulu svog momka koji je svirao u njegovom orkestru, nekog Garašanina, pastira. Ja ću to kratko malo prikazati kako to izgleda. Znači, to je pastir koji svira tako u planini i mašta.
ne bi mi bili ono što jesmo, da se zadovoljimo sa jednom frugom. Naravno, dvojnice su bile jako bitne kod nas, da se setimo onog pastira iz manastira Gradac iz 13. veka, i odsvirat ću opet neke improvizacije, to su one kiriđijske svirke. Sad, na dvojnicama, kad se svira ovako niže, to je na malu paru ili na male prste, a gore kad zapišti, to je visoko sviranje ili na velike prste. I sada još jedan instrument koji je svirala, to je ona zurla. U narodu, kod nas nepopularna, tako da postoji jaram zurla. A znate šta je jaram? Eto kako su Srbi karakterisali taj turski instrument koji je probijao uši svima i svakome, ali naravno ima ovaj trčani pisak. Ja moram sad, pošto već nismo dugo svirali, ja sad moram da umočim, ovo je obična voda, ništa nije nešto posebno. On mora da bude tako, i kad se dugo svira, naravno ne treba, ali kad stoji malo duže, on mora da se malo ovlaži tom vodom. I evo kako on zvuči. Samo nije poetičan zvuk, ali šta da radimo, to je išlo uz one velike tapane i onu veliku galamu i to je ono zvuk za ono užasno ruganje Hristu, to je taj zvuk. I evo, na kraju ću da prikažem i ovaj instrument koga nema na freskama kod nas. Gajde, a zašto? Za gajde se smatralo da su to đavolski instrument. A neki svirači kažu, čuti, to je đavolski instrument, izneverite kad se najmanje nadaš. Da ne bi tako bilo, evo, Jasmina zna da smo jedan puta pre nekoliko godina držali predavanje, ja sam imao drugačije gajde, ali sam ovako držao malo po strani tamo, iz jednog prostog razloga, jer to su gajde, normalno jedna mešina, od ovce ili srdaća, to su bile od srdaća, ali naravno taj miris nikada ne može da nestane. To je vrlo neprijatan miris, ja sećam se u Balkanici, uvijek su mi devojke rekle, pa profesore, pa zar mola to tako, a ja sam samo odmicao od njih. Da mi nije to bilo tako, a znaju se da ću doći danas sa Jasminom ovde, evo, ti gajdi koje su modernizovane, naravno, to je sada veštački meh koji je prevučen ovom tkaninom, sve je to u redu, ovde je jedan pisak koji ne mora da se stavlja u vodu kao ovaj ovde, dakle on odmah radi, naravno, fali tu još i onaj jedan deo, to je bordun ili kako to narod kaže, prdaljka. Jednostavno, i to se stavi tu, i onda su te gajde, ali ove mogu da sviraju i u nekim drugim tonalitetima, ne moraju samo u jednom. I evo, na kraju ćemo sa ovim đavolskim instrumentom završimo ovo. Naravno, gajde su jako, jako stari instrument i one su kao po nazivom dude poznate širom sveta, jer to je onaj dobar
trenutak da vi svirate duvački instrument, ali da možete se odmarati. To je samo moguće na gajdama. Na svim drugim instrumentima stalno da duvate i stalno uzmete vodite. Ovdje može malo da se pogleda i kako kaže naš narod, završimo, brk se smeši u gajdaša, namiguje na njeg snaša. Upravo je to. Ali prvo gajde treba naduvati. Sad može i da se peva dok se tu. Hvala veliko. Hvala vam na ovom putovanju kroz vreme. Zahvaljujemo se docentu Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, spoljnog saradnika Instituta za istoriju Umetničko-filozofskog univerziteta u Beogradu, Jasmina Ćirić, koncertom umetniku i pedagogu, osnivaču ansambla za ranu muziku Renesans, gospodinu Ljubomiru Dimitrijeviću, gostima, partnerima, pokroviteljima, učesnicima i medijima na podršci Vitez Festa i Nedelje viteštva 2022. Nadamo se da smo večeras nastavili da vas nadahnujemo duhom ovog festivala koji vraća smisao mladima i rebrendiranjem predstavlja Beograd kao grad vitezova i Srbiju kao zemlju vitezova. Vitez Fest nas vraća na najvišu tačku duhovnosti, kulture i umetnosti koju je dostizalo u vreme despota Stefana Lazarevića. Najavljujemo da osim u Srbiji, Vitez Fest sledećih godina nastavlja svoje razvijenje u regionu, u Crnoj Gori, u Sjedinjenim Američkim Državama, u Ruskoj federaciji i ostaje najveći festival, Viteški festival, međunarodni, u kojem se sabiraju sve više stranih učesnika i preko kojeg se okupljaju svi pravi vitezovi sveta, zarad dece, roditelja i boljeg sutra. Pre nego što vas pozovemo na koktel, želimo da vam najavimo program za naredne dane Nedelje viteštva Vitez Festa 2022. godine. Sutra, u četvrtak, 14. aprila, u 17 časova, u Ruskom domu ćemo slušati protoijereja Stavrofora, profesora doktora Radomira Popovića, sveštenika Srpske pravoslavne crkve, teologa, istoričara hrišćanstva i profesora na Bogoslovskom fakultetu na temi istorijske, duhovne i mistične paralele između ruske Kulikovske bitke i srpske Kosovske bitke. U umetničkom programu će učestvovati vokalni umetnik Hadži Nikola Mijović. U okviru sektora Vitez Festa posvećen filmu pod imenom Filmski Vitez Fest, program je sledeći. U petak, 15. aprila u 18 časova u Muzeju Jugoslovenske kinoteke u Kosovskoj 11 vas pozivamo na 40. jubilej i besplatnu projekciju prvog srednjovekovnog nemanjičkog filma Dorotej iz 1981. U glavnim ulogama Gojko Šantić, Gorica Popović, Bata Živojinović i režija Zdravka Velimirovića. Na projekciji filma je očekivano prisustvo sina reditelja, gospodina Mladena Velimirovića, ćerke scenografa Aleksandre Gavrik, Gojka Šantića i Gorice Popović. U subotu 16. aprila u 17:30 u Muzeju Jugoslovenske kinoteke u Kosovskoj 11 vas pozivamo
na projekciju legendarnog domaćeg filma Čudotvorni mač, Baš Čelik, reditelja Vojislava Nanovića. To je film iz 1950. godine sa u glavnoj ulozi Radetom Markovićem. To isto veče u 20:30 ćemo pogledati još jedno viteško filmsko ostvarenje pod istim imenom. Ovaj put je to čuveni američki film Čudotvorni mač, reditelja Berta Gordona, u glavnim ulogama Basil Rathbone i Esticle Winwood. U nedelju 17. aprila, posljednji film Nedelje viteštva i Filmskog Vitez Festa 2022. će biti projekcija u Muzeju Jugoslovenske kinoteke u Kosovskoj 11 u 18:00. Tada ćemo imati zadovoljstvo da pogledamo jedan od najvećih filmova ruske kinematografije, ruskog reditelja Andreja Tarkovskog, u glavnim ulogama Anatolij Solnicin i Ivan Lapikov. To je film Andrej Rubljov. Na kraju vas pozivamo na bratski viteški koktel na kome ćete moći da probate specijalitet kraljevskog reda vitezova, a to je liker od Arunije. Za tradicionaliste čuvamo domaću rakiju od kajsije i od šljive. U nadi, veri i ljubavi da ćemo se sabrati oko ovog viteškog projekta koji deci otvara prave puteve, do skorog viđenja i ostajte s Bogom.